Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Karagaw Rana Basti along drugs sabeha ke claim inut pherang ke claim bangla pen arisang ho bang hini kaching nang chitini phaing koyarni khotkhoti police station ke parlo Karagaw Rana Basti along joy pen rai kom sai khia tum pen birta long si kiri kuruk asai dengsi ihum hon thememe press pu ketok Maruti Espresso akar AS314291 along kiri kuruk dunsi 11.380 grams drugs nepon long cheklu sonsi inut a hok he pherang ke claim bang drugs sabeha ke claim along police arideng kaching nang pon la so along aron repen ke claim pon along kado kabe bang ke thom chingnang lu inut ke a hok he a pherang ke claim bang Sahil Munda artaning kan thong ke prapho lapen ari sangho Rohit Roy Lapen inut suarlo Samsul Nehara tumaphan drugs pen nep ingnang ponlo bangso kiri kakuruk asai ke klempon Bukajan SDPO Rustam Ras Brahma Khotkhoti Police Station OC Nitul Saikia SI Jitumoni Soikia lapen ASI Pankaj Saikia lapen Khotkhoti Police Saiki doan Jelang pen bangso asai deng ponlo Nondo anasai sitami khotkhoti raikom sai khiatum pen chepari deng ponsi lamhoi pabon ponsi hemkang sam thapon thotlo pusi raikom sai khiatum pen than pachini pon Bukajan be sarkuru be Karbi Anglong news जी এতিয়া 11:30 বাজিল ন 11:30 দিনত এই গাড়ীখন পুলিচে ৰখাইছে মোৰ ঘৰৰ আগত আৰু এইটো গাড়ী সদায় ৰাতি দিনে আপ ডাউন কৰি থাকে 2 বাজে 3 বাজে 11 বাজে 12 বাজে সদায় দেখা পাওঁ এইটো গাড়ী এতিয়া গাড়ী আগতো আহি থাকে সদায় আহি থাকে তো আজিতো এটা ড্ৰাগছ পোৱা গৈছে তাতে গাড়ীটোত আপুনি জানে নেকি কাৰ গাড়ী বুলি নাজানো আমি দেখা পাওঁ আৰু গৈ থাকে ইয়াতে প্ৰেছ লিখা আছে মানে প্ৰেছৰ হয় আপুনি এতিয়া গম পাইছোঁ এতিয়া গম নাপাওঁ এই দেখা পালো প্ৰেছ লেখা যাব এক্টিভিটি মানে আগৰ পৰা আপোনাৰ জানে নে এইটো ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় নাই কি ব্যৱসায় কৰে নাজানো কিন্তু ডেইলি অহা যোৱা কৰে সেই ৰাতি 2 বাজে পায় মোৰ কেমেৰা আছে কেমেৰাৰ পৰা চাই থাকোঁ মই ৰাতি কালি ৰাতি 11 বাজে পাৰ কৰিছে সেই গাড়ী চিচি কেমেৰা আছে প্ৰায় ৰাতি 2 বাজে আপ ডাউন কৰে 2 বাজে কেতিয়াবা হালকা 2 বাজে দেখা পাওঁ কেতিয়াবা 11 বাজে 12 বাজে মিছ নাই মানে কণ্টিনিউ আছে চিনি নাপাওঁ দিনততো আমি নাথাকোঁ ঘৰত দেখা নাপাওঁ ৰাতি যায় প্ৰায় ৰাতি দিনত গ'লে কাৰাগাঁও ৰাণা বস্তি PGR VGR puthak Phulonia long kache song pon along arni kang sam apor kipajut pon Phulonia long chitini phai croiser kep arni pen ing samjin PGR VGR kache song pon ke Phuloni along chitini phai ing koyarni arni kang sampor phai trok pen pajut pon po pusi pherang ke athengno ningje pon laso kache song pon ahut pherang ke atum pen litson rong phar aphan karju pon ahut kaningje pon ke Karbi Anglong Autonomous Council along CM Dr Tuliram Ronghang kache song pon atum aphan jongjung ale pu pen danglok soarlo kache songpu nangkipu ke CM Mamatsi kaningje nangkarbok ke nitum mentu neta kroi thekte pusi ningje pon lapen non ke bangji ahut ke dong mukak along ta lapuson kache song ajai mek deng ponji lapen CM alangli PGR VGR claim thekte pulote sodak angdeng che song ponji puta pherang ke athengno ningje pon tangte kache song atum pen pherang ke athengno kaningje pon alam thele angton pen arjuponik senang Phuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong news arat ke langdon phans kami pini nili uruning tikathar dak nili kar japon ke dak Phuloni hawar longsi nili ar japon lo bangso kar japon nangko ke alang litum PGR VGR laso eviction mate tharle vek ning pu PGR VGR along le long tharle pon vek ning pu si alang litum chesong insam jin pen padopon lo atum pen kami nil tum dak nang humri lo son thak thak si nil tum nang humri lo la se atumi pen kami pe nang o akhethe kiding tum men kami chingki se than pon long lo la son thak thak si non alang le rong phar sang hos kami pini dak bangke alang le ar japono mate dak kechesong ahong klam long si alang le tumke dopon lo la so puthak PGR VGR la so puthak kechesong konat ang dengsi konat ahawar si non ke wangji long konat ang dengsi deng kon ni mapu la so aputhak Karbi Anglong news aphan ahin pen nilihin pen alang le lapu rong phar sang ho phansi arjupon thupo laso puthak alangli klar dak pen laso lam aputhak le puthak nangkar gitu da semet bangke nildum pini la bangso kache song ke pini Phuloni long sudolo pini bang pajut po morning sam por phai throk lo bede la bangso kache song raksing ton pon pu lapen pudot tu ang deng deng ponji la bang Karbi Anglong kang pisi
non ni phai ingkoi rap pho la pen ingkoi rap trok banget dong mukat kalong se hala dak si ni pha ma kha dak do pon pho la pen det hanjang langsung do pom la pen bolong kom ji hauro khat men jenglok difu la pen lijang Karbi Anglong sama da ko that langsung hamlan se prek jam Karbi Anglong atok anu tala bangso ka che song bangke palidam airport he la bangke long le lam ki pina la so long le lam ki tenak pot bang si litum non long le long det bangke tum dak party da chipunang ni song da chipunang ni pusi puche song mong bang se hala so ka che song long bangke tum prek jam chatai ben ar jap tum dolo prek jam chatai ben ke bang tum dolo hala so long tum da kecho kijun ben chata minta chokot rong orat sinar chak det kecho kijun puna dak thang le tum kasik sak ave iltum kecho sikyun e ki ik sikyun e the jasimet amut pi isia kheilong alam ki polote longle alam ki heloke thenai lo lasi non itum people si chesong nang kokma polotang dai pini Karbi Anglong autonomous council atum kache krong mai Karbi ni tum da Karbi busi jipu bom same non Karbi tum order dur pen Karbi kheipan long ripan ke rai nang jipu hala so kache song hala so kar jap abang ken theglong le da sabda la so bosi tum chesong nang koklo lapen pini arni anta Karbi Anglong autonomous council kachari tum eviction ke klempo pusning je chotan non ana ke klem theglong le la pini hemprek da hangpo hemprek da wan po kukening je bom tan non ingkan thongkep pikep non libom hala so hemprek da non dak Karbi Anglong long non kachari bom atum alang litum dak ningkan krip honon le podak ning kachari same non anta hemprek wan pu pomen pen non anta ningkan kep krip honang le rok non anta hemprek ke bang lam lang si lasona thak se hala ke kapang len iji sia bidi sia claim chot lapenan par bangta nilitum plasi pubom lo eviction ke claim bangke hok tema don surihini so se aphan eviction ke claim that bangke men matka patong pun punet ke lagi un ya pornai lagi nilitum chini lo sita me hala song men council man tha claim un non alang litum Karbi Anglong autonomous council pen eviction ke claim bangke claim nang po la pen eviction notice pi data fit ke Karbi Anglong autonomous council pen officially pang dak elo alang litum hin pen sigi la bangke PGR VGR long ke do ke aron re lo pang dak edo aron re lo pang dak elo pulutang dai pini people se da voter list omen do bomla jong se hala da ke do tum jong se along le phelang jong se avelo te pulutang dai pinier ni people se Pawan Kumar Rai Karbi Anglong autonomous council eng hoilong pini do bomla jong se hala da jong se aron re lo pu jong se pulutang dai pini people se da behavior par claim bom pini jong se aron re lo pulutang dai ilum ke hem tharli nangi pusi che song bom ta hala pu bangke hem susi ron bom hem si kim bom lasi jasimet pet la bangke Karbi Anglong autonomous council non jase metpet kacaria tumbangke cipunang kokpo alang litumke methang serang hong ajoini si labangso long le pensi kacelari labangso PGR VGR long ke do tumhan bangke jase met lake isi vote beng ason si ka pincong bangse alang tung pincong ang tung lapenan par bangta lasi labangso akache songolong bangke erset non bangke tumhan non jase metpet non litum kache song bangke rat pan kapasang lang posin litum non labangso along ahawar sit in demonstration labang so ke do bangke ilitum jasemet pet rapan phaphe hala support bangsi tum jasemet pet bangke non Karbi Anglong autonomous council kachari tumane ethe bedalam se pachini gang tung lo rapan kapasang totla non ratong sikit thur tang lo lapen ratong senang ke bar tang lo pulutang te nilitum hin pen ke lapen Karbi Rapen anso sesi isi kache song erset pun seto po hala solong bangke jasemet pet Karbi Anglong autonomous council tum si adai doji laki apong asit tina mailong kala bang sola me jai bomlo lapenan par bangda atumi hejong Karbi Anglong autonomous council kachari ake hai tuliram long hang alang li kaning je bangke PGR VGR kache song Karbi Anglong long ke nang li jasemet pet isia khei pulute long le alam ki heloke the nailo jong si long le alam ki long jong se pini chingrum re pini chesong se pini ar jab de bane konat long si chesong long konat long si tumar jab long konat si pat helang la si jasemet pet labangso long le alam ki long anta PGR VGR alam ki anta pini bangalang litum pili bangga suar lu pensi pang barong arlo soki hang son si puse pang barong la si inut CM set sinang le pini PGR VGR kache song ke inut suar lu pensi pang bar suar lu ke hang ateng lu piso ke hang ateng lu si pang barong hala son ke therak mi alam la pening duk memi lapenan par bangta hala bangso kache song bangke non PGR VGR long kache song bangke alang litum bangke o kache song tap nitum han aching kikidat pu memorandum pakon ke pinang lang litum han batai kon ka ching kikilang ke batai kon si nifai inquiry ni thang chiklota all party social organization hang pets anu tina inut abang puta eviction claim nang di pugining je bangwe inut a political party na eviction claim nang di pugining je nang di pulutang ning je pulutang te piniar ni dak batai kon si kaching mai nang lang memorandum lok nilitum nang chesong half February chikloben non pack for thok memorandum itum pielo ani si hajong ni phai thokanita ilitum asoing jir tamhan itum kachesong pin potman areng huwa viga pabuna hala so kachesong nita hala so nita itum ultimatum da pielo litum tami alang tum nonata nang chingki pusi bubom lang lasi la hai bang jasemet pet
alang litum rat phan kapal lu kapalom si ke klem chot lapen rat ke mahu he non ta apot bang si kache song non som thod a kache song ke Karbi Anglong angkang pising dang po lapen dead lo polote si break jack apong tin asit tin kache song long si set prung set kache song amide bang la puti the bombo pe jopen la si hala so kache song amide mo the urap hit mo hala so kache song amide pen jong si Karbi Anglong long kupinya kasik sak akatora do kok ji pun hala so por ke tim Karbi Anglong kachari tum omor sing kiso ke hai lapenan par bang la tuliram long hang ke hai lapen tim Karbi Anglong tum si atai doji hala sopor akut bangin ilmu mana koi hala sopor ki thur lopul dai Karbi rat si hala sopor thur polasi election nang claim serak noi athela ke long le alam ki penapot long le alam ki long bangke ilitum apita cirui re lapen cirui janang le Karbi rat lapen long le alam pi pena ka break bang komana parti kopia politik sama pathui pathui nak sami long le lapen ke long bangke ning sipet tu pensi arjap nei pu alam thi pensi non la bang so kache songa klam long bangke break jama chatai long dala pusi pon bom lo lapen jasse met pet akimang ta hala chot rat pen kacing ki kache than kache songa ami de ke map me lapenan par bang da Karbi Anglong termas council teman isi kapatini pon isi lam the je paklang kon lale te tangte sar atumi tuliram rong hang ningge pono jongjung pen ke dak tharliu ni sarkar pen cerap matik pula so alam pu thak nang hin pen paklar pon ni sarkar pen matik pu kela ke nilitum na chini lo sarkar pen matik pu chira hadak law enforcement bang nangji pu se alang litum pulo stamen non anta alang litum bang ke la so high court a case of hanlock si ke koi ta high court a case ke stay order ki pi ke doni kor hini bhansi pichot don sur hini thak thak dolang bre alang tum eviction ke claim people alang tum claim ke tangte pini alang li tum hala bang so eviction ke claim hot bang ke jasemet pet bang ke ake hai tuliram hang bang ke eviction ke claim je lo kopima arona tang ke claim je phan bang non anta law enforcement bang state government phan hang nang jila pen nang pinai pusi bumom stame pini arnianta nilitum kachinia teng pulo tangte hala ke dam tang 15 days nikre for farman eviction notice ki pike hala ke rat phan kapaluchot ate rat phan paluchot pe posi pumake hala eviction notice pi dead pen pi dead a fit bange mante pi pia prang sia hokpet ke law enforcement phane chingkina go state long tam pini arnianta Karbi Anglong termas council pen Inut sika kropi keso depen boithalangso PSC hospital along se kachelang dampen dowai expire tangsi longdun rong kedam tangchi tini bhai kretrok si arni nijang Karbi Anglong lakhai sidwar amla constituency ke parlo bothat langso ronga gora teron hemasor sangpi sika kropi high pressure akiso ke dopen ajo boithalangso PSC hospital along an keso chelang damlo laswa long keso chelang dam aho doctor along pen prescription ateng pen dowai hospital along pen chopon lo bonsitame dowai kilo dun abang expire tangsi pidun ronglo expired adet ateng pulote cheklo jon thom an par etlo keso nang kachilang sika kropi hem lerok pen dowai abang kachulang thek thidet pen ajo chodam phidlo hapu ke so nang kachilang atom ahin pen ki pupon atengke lason expire tang nang ki pidun pulote ke so kachilang ji aphanta phere memelo pusi pachini pon lapen lapu hospital in charge ahin pen kaning je pon atengke dowai ki pidun ahot cholang dun kailo pusi ningje pon bothatlang sopen hemari bongrung Karbi Anglong news so incident alam mana aku ini doktor apa kan aku mau ini doktor aku ini ada banyak sih kamu dicari kasih amitina patient lewan jadi soalnya mana ada banyak sih kamu dicari masih ada sih dicari lah so api dua yang kipilun kan ada berapa sih kipilun kok dah kiloan kok kita pernah kok dah kan kiloan yang kamu tu bang antan kita ciri kalau bersama jadi masih doktor pun bang kan aku mau ini dispensing along bang atum silangan pun ada dawai kira kira dispensing itu sekian pun dispensing itu adalah farmasi satu sih dispensing itu boleh kok masalah dispensing atum silangan pun ada analis insiden bang kalau betul itu ini kalau betul ke standing instruction kilo mah itu je aku protokol lah betul dua je bila short dated drugs kalau ada bila registered maintenance lah expired am juga ada banyak yang kita lamat tu is kalau orang mereka expire time ko kalau kita lakukan ke kilo mah itu je discard ni lalu kalau discard tu adalah pada corona pun lalu pada discard je protokol dah tu lalu protokol tu yang tu ada score long bah dispensing alung long ke expire time kalau ke long ada pun Ani si kedam tani bang ini tu pen nang home bilo apa ladang bang aku kapek long pon tulang sa farmasi arlos tame farmasi arlos aku long pon tulang soalan dari ni long lah langsung nili ladak kalian nili mana mak itu kali nili hanga umpamanya blok PC sudah langsung ni kan ada ka ucapan nama kopiti ada doktor kami aja ni masih nili ada sudah langsung ni kan se ada itu nili dak itu ada itu posisi alam bang isi ber lo mudke store long sih tamen
or dispensing room long time or in the campus itself. Labake expiry drugs abangke nohokta bilong lelo. Well, people mark do the inadvertently or unintentionally like piloma the money not back and pilong that posita a side effects market is silver. Now intentionally that but unintentionally like pilong posita a side effects market is silver. And intentionally ke majok sita medical professionals do not really kachi bilong anke intentionally ke majok ta kecuali awak apa kahilo darna kuda majok ta se unintentionally mistake isi dokok no lalu kemudian ala itu storekeeping long sih mana ba ni itu SOP ba protokol ke follow kaya kota hai ko lasi lasola ma jilong pen deli pino ma gitu the higher authorities itu kan deli mana letter isi pino letter ke lah lo mana tu ke joint director office asasi tapi ko letter hello mona itu melang gitu na ani ke la joint director office penta aku alang itu kan pino ma ke kuji explanation isi hand tu plus within 24 hours la store along kami dispensing along kami alang tu thoroughly aku mena celang lang kusi ba check kusi ba inspection security kusi doan expiry medicine in case no si do iklan kulute and content as part protocol mena ka dispose lagi kan mena joint director office hin benda instruction isi mena na pulo non market development na one lo and then piloma ki tujhe further disciplinary action hola bangke mein joint director office per se mo na suggest ko athema nele the joint director apan se answerable kado etan tala pusai dela so what I can do is I can raise the complaint with the joint director's office and then they will suggest any disciplinary action if they, whatever they think will be fit for the case. Asi non nili hin kan ke nakulo dadak mena expiry drug isi pi dunno popba pino dadak dispensing long lage isi negligence ason ba ke langka ason either intentionally or unintentionally nili kudam ji bang unintentionally ji athema pino ma to je nili non dak na ke jon checlosm ti dolo laso checlosm ti am nili konseta checlosm batahini ba batai ke phomke na solam ke kai ka parjugalo because expiry ta medicine indot kan tiki ba in case by chance kali majok le churong lok posita awak akan kena kini kali deh ini kata gue dengan sini lah sinali pun tak nidang tak banyak kok amase laso incident dokok pen kilomal jenis in charge of the institution ni mana higher authorities pen ni complaint isi raise lo alang itu mungkin pen first response isi bang lo boleh within 24 hours lah doan ke expiry tanggal drugs in case dokok lang ini to thoroughly check this in case of the protocol as part protocol that is post lagi kan lagi alang itu mati ni armian sekian lo posiku and further ngale disciplinary action labangnya kilomai di ala district administration masih bangko joint director's office masih bangko masih non mati ada kita laku Hong Kong macam kita kilomai tu je dadak mana datang ke sana cenang ki hajar ke rumah tangga perinan mistake isi dokolo kuat sih tapi tidak baik tujuh nilai tu mana rata tu sampai service kita panuji pakai nilai tu minyak handlo lalu apa sih pilih ini kalau ada yang namanya tu mana hangat sih meeting sih pasti lo jadi ini tu long lah sana case dokol alam itu ke feel long nasi smartphone busy gitu malah smart kini satu marat tu kan busy gitu lah hasil iklan mati jadi hal long sih tapi laku sana mistake unintentionally sih tak bangga dah lagi Kasi naso hormon bang ini koson si ceri kaji man ini cuma thought process koson si donan jima lahalang sini itu cing baik lo naso cing baik tu si kino jenon akan ada tu ke akal aja ini mina staff tu aku makan boleh naso hormon bang mistake dan the pen mereka mesin asal mesti kerja kan si kino mana tu buat ikon lo tapi naso pasti kini ini tu review kita isi pati lo non OPD hours dolan OPD hours juga lo tadi ni pada gue staff pun apa staff lagi isi pati fiksi boleh jadi langsung mistake monotik unintentionally kita bangga dah masuk kan lebih aku review isi pati itu Bukajan apar deupani arnamlang pi Women Justice Forum aro atumpen tong sekot pen perang kiamai ke phapon lason si chitini phai crisel kep arnikang sama porahu tong sekot pen arnamlang pi Women Justice Forum aro atumpen perang kiamai ke phapon
Lason si kenang sot apar deupani arnam langpi Women Justice Forum atumpen pherang kyamai ke phanang koke non het jong karlitang rina rong pipi aphan pang thek thek the atum kacholang remdet apot ahok akang sai kelong vek ji aphan si kachisong lapen ningdok jepaklang pon lapen alang li tumpen kaning jepon atengke Rina rong pipi alang li ke inot arta ke do o abang philo sitami lapuson akisung chechak nang koklo lasinon ke wang jia hut sitami arlo sopi mar atum ke do ke dam sitami ka phiri meme ang taxi klangpon bom mandet lo lasi sarkar aron ateng pen otlang no ka choklem vek abang aphan nep ing nang si inside pi vek nang ji lapen ke wang jilang apora hut lapuson akisung soarlo atum ke phop hidaji aphan Karbi Anglong hamphang asong pencheng lo Karbi arat an sitami ke raikom dun pemiji aphan Cherab dun vek nang ji pusi pherang kya thingno klar dak pen ningjepo lapen ki aprang ke dam nang soarlo aphan ahok akang sai longli tikki nelitum ka chesong ing ton pon pe pusi ningjepon non ini tum ada aprang si itu media pancu kanang ko alam tidangke Bokayan district Women Justice Forum pen itu miki pudunji alam hidup alam tidangke ni tum la rina Along pipi aku tak alam kibang si non itu minggu lo lasi alang lepan rebdet ko solam kacau long pen itu suar lo tum aki sung itu non puan tak kijok wan awi lasi laso kijok wan kidu dia pante lasi non alang Rina rong pipi apan kijok wan itu justice kilong vek nang dia bangke itu la law order pen itu sedak pen nang sai nang ji pusing itu itu Women Justice hin pen kami itu pasti maksa alam kia pihak kami itu tarjap lo lapen itu masa justice bangke itu ahok pen long vek nang ji lapen law order pen kami itu ahok pen nang sai pirek nang ji itu justice bangke itu long vek nang ji lapen non itu kacunung ni itu Women Justice pen itu kacunung di bangke hamphang asong do anak tum sitami laso pothak laso kisung pothak bangke ni tum suarlo benak posi kijok wan dia posi na to hamphang asong do tum sitami ni tum kan nang cirap nang citudu nang ji hamphang asong do tami cirap citudu nang ji pen cirap citudu nang ni pusi ni hin pen ke chuning ripon bet ke justice bangke ni tum long vek nang po na bangke so justice bangke pen la ko on arta ki on adin supia panke ni tum tan ni chibukti khanja ko ni tum kuson si buja ko aro ma je ko ni tum jelo pe tan na kile ni tum kuson si tum sualo tum ke kuson si ki jogwa ni tum ki dupo la si na ni tum la so akisung la ni tum solo kisung lo ke na tum hamphang song do ana nang chirab du nang ji ni tum ki jogwa nam ko da ni tum solo an kon ta ve ningkan ben achiklo la pa hopta arni antai tung ani wang ta chi theklong la si la solo ki sung ban bangke hamphang song rab du nangji la pen ki thek ding ta anta la bangke nang chi rab du nangji la pen justice abang ni tum long vek nangji ni tum ma Women Justice hin bangke la han lo ni tum chuning ri bangke la si tum la so pathak bangke justice long le tik ni tum ki song ta ni tum sangse la pen iri re ni tum la bangke ni tum justice long vek nang po pum long vek nang ji la si ni paklang lo ning beke la si amut amat anili tum ke ning duk pik lo nili tum solo so puthak anili tum ke ju ang long ar lok si ni kido Karbi arat tum ke ing long ar lok sai de la si ning duk